Ibi mutangiye mwumva abakunzi ba The Future TV si icyuma gisya amasaka yewe nta nubwo ari n'indege, ahubwo ni umugono w'aka kagarasha mureba hano muri screen zanyu kitwa Mushyitsi Eric, gakunze kwitwa Tente, kakaba gatuye mu mujyi wa Montreal muri Canada. Aka kagabo mubona hano k'akagarasha kiyita Gevarayi kuri Twitter. Aka kagabo rero mureba kitwa Mushyitsi Eric Tente kiyita Gevarayi kuri Twitter, bakunze ba The Future TV abajya bakurikira ama space mukunze kukabona kari kumwe n'uwitwa Rosemary, mukakabona kari kumwe na Marara Nobo, cya gisambo kiba mu Bwongereza cyavuye hano kibye za mazutu kigatoroka kikiruka, akaba kumwe na Simba Buranga, cya gisambo cyahoze muri polisi akagurisha inzu imwe ku bantu babiri, nyuma yaho akagira atya akiba amafaranga y'abapolisi akaba arirutse. Abo bose bakunze guhurira kuri Twitter space barimo batuka igihugu, basebya baharabika leta y'u Rwanda, kandi icyo baba bishingikije nta kindi no gushaka guhishira ayo mahano yabo, ayo mafuti yabo basize bakoze hano mu Rwanda bakiruka. Bakunze ba The Future TV rero, aba bantu nk'uko mubibona, uyu nguyu utangiye ugona hano muri nk'uko mwatangiye mubyumva, aha yari yatumiye aba bantu bo nyine Marara, baheza nguni bandi ba Rosemary, ba Simba Buranga, ajya kuri Twitter kubera kuvuga amahomvu, kuvuga manjwe, kuko ibyo bavuga byose biba bidashingiye ku kuri, biba bishingiye ku binyoma gusa. Umwe nk'uko mwabyumvise yagonnye, ariko abandi basigara bari mu biki, basigara bashondana baryana, buri wese yumva ari igikomerezwa, ugasanga ibyo biberamo ni ugushondana, ni ukwiyemeranaho, ni ukwigira ibitangaza. Namwe nimwiyumvire ibibera muri iyo space ukuntu ari ukuryana, baba benda kurwana. Nobo Marara na Simba Buranga, ivumbi riba ryatumutse kuri space. Reka kwigira igitangaza ntabwo bibaho umuntu mama se bo kwigira igitangaza nobre ubaha host ariko se wowe urapiki ko wowe John mu kiganiro no reka njye niganire ubaha host nobre ubaha host. What's wrong with John? you? I don't have any problem nobre ubaha host. Okay, muceceke twahaye ijambo musana ceceka. No, ntabwo ushobora guceceka, ntabwo ushobora guceceka barimo kutwandika. Ubahe host funga mic zose. Nobre amaze igihe yigize igitangaza kuri za space. Funga mic zose. Nobre ntabwo uri muri space. Funga mic. Nobre funga Mike ureke host akomeza ayobora ikiganiro. Kuki wigira igitangaza muri space? None se John wowe ushinzwe iki? No, ntacyo nshinzwe. Uyu nguyu arashaka ko amateka y'u Rwanda yose ntihabeho control. Uba host niba ari control. Aka kagabo rero mwumvise gatangiye kagona, aka ka Mushyitsi Eric Tente katangiye kagona, muti kagarashitse gute bakunzi ba The Future TV? Aka kagabo ko mukabona kaba muri Montreal ubu ngubu, umugore yarakirukanye, akirukana kubera iki? Kuko yagafatiye mu butinganyi. Munyumvire namwe umuntu nk'uyu nguyu, umugore ufite urugo ariko akanishora no mu butinganyi. Ubutinganyi rwose n'uburenganzira bwa muntu, nta nubwo ndimo ndwanya ubutinganyi hano muri iyi nkuru, ariko kuba uri umugabo ufite umugore ariko ukamuca inyuma ukajya mu butinganyi ni ibintu byababaje umugore cyane. Barakajugunya, akirukanye kakishoye mu bigarasha, karagarashitse, gatangiye gutunga kamera mu Rwanda, gatangiye gutunga ubuyobozi bw'igihugu, gatangiye kubutuka no kubuharabika. Nta kintu na kimwe gashingiyeho, hari ubwo ari ipfunwe ry'ayo mafuti yako, ari ipfunwe ry'uko kirukanywe mu rugo.
ugasanga kari muri ayo ngayo. Namwe mujye mureba abantu ngo bumva ngo bazafata igihugu vuba ahangaha. Abangaba ngo nibo bantu ngo igihugu gikeneye, abantu bagonera muri za space barimo batukana, barimo barwana, barimo baryana. Ibi ni bibereka ko aba bantu nta kintu kizima na kimwe bashingiyeho, ni abantu badafite ireme mu byo bakora, ni abantu badashingiye ku kuri, kandi badashingiye ku kuri niyo mpamvu bumva baba bagoranye, kubera ko nta cyo kubwira abanyarwanda baba bafite, abandi ukumva bari kuryana nk'uku nguku hejuru y'amafuti yabo. Aba rero ni abantu bo kwamagana, ni abantu bo kumwaza, ni abantu bari cipu, baciriritse cyane, dukwiye kuzajya tubona tukamenya ngo ni bande. Mukabona ibyandi byo Kagevara akangaka kandika, mwabona ibyo kavuga mukamenya ko ari akantu kadashingiye ku kuri, ni nayo mpamvu kanihisha ntikigaragaze. Ariko murakabonye Kagevara ni akangaka, nikitwa Mushyitsi Eric Kabimoreyare, ni akantu kari aho ngaho nyine kadashingiye ku kuri, ko kwirirwa kagonera aho ngaho muri za space gusa, kateranyije ibi bihone bya Marara na ba Simba Buranga ngo batukane baryane ivumbi ritumuke. Aba bantu rero ntacyo bamarira igihugu, aba bantu nta kintu bafite cyo kubwira abanyarwanda, ni abantu bo gushaka kuduteranya, gushaka kutubibamo urwango, bwo gushaka guharabika igihugu gusa, bagamije guhisha amafuti yabo. Namwe mwumvise Marara yari igisambo, yibye za mazutu yakoraga muri Republican Guard mu magaraje, yiba za mazutu kubera n'itabi n'urumogi n'icyarahunga arirukanka. Ubu ngubu ngo niwe ufite icyo kubwira abanyarwanda. Uyu Simba Buranga nawe bikabuko igisambo cy'ibyo polisi. Murumva rero ni abantu bari aho ngaho badafite icyo bavuze, badafite icyo babwira abanyarwanda, nabo kwamagana. Reka dufatanye tubamagane kuko ntacyo bashobora kumarira igihugu. Roger Marc Ruti, iyi ni The Future TV, subscribe yanyu ni inkunga ikomeye.